karem. Wah, butuh bangai tu ada pucuk karem. Nyanco kemana? Bangai api betul-betul dah pun Honda dah. Tuha ke Honda ni kamelon lama ke. Yang kai burger ambil ke pasar ke haji ha. Burger. Pelan-pelan mentah baca-bacut. Baik kata enggak baik kamting du hai dah kan. La ilaha illallah kemah. Karem. Wah, butuh bangai tu ada pucuk karem. Nyanco kemana? Bangai api betul-betul dah pun Honda dah. Tuha ke Honda ni kamelon lama ke. Yang kai burger ambil ke pasar ke haji ha. Burger. Pelan-pelan mentah baca-bacut. Baik kata enggak baik kamting du hai dah kan. La ilaha illallah kemah.